Okay, mpenzi mtazamaji, natumai mzima wa afya njema na tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliye hai, kwa sababu ndiye aliyetupa kibali cha kuendelea kuonana mbele za skrini zetu. Na kabla hatujafika mbali, nikukumbusha kwamba usisahau kusubscribe na kufollow ili uendelee kupata vitu vingine ambavyo vipo mbeleni. Na moja kwa moja tuingie kwenye mada yetu kutoka kile kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema hivi: basi kama vile mwili bila roho umekufa, vivyo hivyo imani bila matendo imekufa. Mpenzi mtazamaji, nataka niseme jambo moja hapo, kwamba kama imani bila matendo imekufa, sawa, niseme hivi: imani pasipo majaribu, hiyo sio imani. Usije ukajifanya kwamba nina imani, kumbe hujapata jaribu, na ndio maana mwisho siku nazo kusema kama imani. Lakini sasa pale unapopata jaribu, ndipo utagundua kwamba imani yangu inakuwa ama inashuka. Sasa pale kuna mawili: jaribu kukuchukua ama wewe kuishinda. Pale unaposhinda jaribu, ndipo sasa imani yako inaanza kufanya kupanda kiwango baada ya kiwango kingine. Ama jaribu unaposhinda, ndipo sasa linakurudisha tena ulipotoka, yani kwa shetani. Kwa mimi ni kushauri kitu kimoja, ya kwamba pale unapopata jaribu usiogope, bali muombe Mungu aendelee kukutia nguvu ili uendelee kuyashinda majaribu, ili imani yako iendelee kuwa zaidi na zaidi. Niseme hivi, yani nitolee mfano ili unielewe kwa haraka ninachomaanisha hapo. Mwanafunzi anapoambiwa na mwalimu wake kwamba kesho kuna mtihani, mara nyingi huwa tunakuwa na hofu ile kusikia kwamba kesho kuna mtihani, lakini tunashindwa kuelewa kwamba ndicho chanzo cha kutambua kwamba nilichofundishwa na mwalimu wangu nimeelewa leo. Au mwalimu anajaribu kukwambia hivi: kesho nataka nikutest nilichokufundisha kupitia je, mtihani nilichokufundisha umenielewa ama hujanielewa? Ndio hivyo mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo usiogope jaribu pale linapokujia, bali muombe Mungu aendelee kukutia nguvu ili uendelee kushinda hayo majaribu, ili imani yako ikue. Kwa hiyo tambua kwamba imani yako haiwezi kukua hivi pasipo majaribu. Mpenzi mtazamaji, mimi sina mengi sana ya kusema mbele yako, lakini Mungu wetu aliyeko mbinguni ameniagiza ile hivyo tusalimiane kupitia hilo neno. Kwa hiyo usiogope, na nakushukuru sana, na kwa maana umepoteza muda wako kwa kunisikiliza, lakini na imani ya kwamba Mungu atakulinda na kuendelea kutia nguvu, basi neema yake iendelee kuwa juu yako.